Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mwijoro jejo ku munsi wa kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarashikirije abanyamerika ijambo ngaruka mwaka. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president's created in 4 years, because of you all, because of the American people. COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much, and today COVID no longer controls our lives. Uyu ni Perezida Joe Biden avuga ku bikorwa yaranguye muri imyaka iheze ari ku butegetsi, avuga ku buzi bwiyongerekanye hamwe n'uko COVID-19 itakiri mu banyagihugu nka cane. From out of control inflation and violent crime to the dangerous border crisis and threat from China, Biden and the Democrats have failed you. They know it and you know it. And it's time for a change. Uyu nawe ni buramatari wa leta ya Arkansas Sarah Sanders Huckabee yishura ku ijambo rya Perezida Biden ku ruhande rw'abarepublikani, avuga ko Perezida Joe Biden ata byinshi yashikirije muri imyaka amaze ku butegetsi, akaba abinegura. Andi naho leta ya Uganda yatangaje ko izofunga umupaka mu mpera z'imyaka ibiri ivy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bujejwe agateka kazina muntu. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagize urugendo mu Bwongereza kubonana n'abategetsi baho. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye, ntihagire aho muja, ni mu kanya. Aya makuru rero turatangurira kuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo mw'ijoro yarashikirije ijambo ku gihugu, avuga ku vyo yamaze kurangura n'ivyo yiteguriye gukora mu myaka ibiri asigaje kuri manda yiwe. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi turi kumwe ku murongo wa telefone atubwira ibindi kuri iyi nkuru. Nibyo rero koko Perezida Joe Biden yavuze ijambo, ariko atinda cyane ku bibazo by'imbere mu gihugu. Ati turimo turubaka ubukungu budaheza n'umwe, imirimo irimo iraboneka, ishema ririmo riragaruka. Mu byo yagezeho muri iyi myaka ibiri amaze ku butegetsi, yavuze ingengo y'imari irenga amadolari triliyoni, ni ukuvuga miliyari 1,000 yo gusana no kuvugurura ibikorwa remezo nk'imihanda minini cyane, ibibuga by'indege n'ibyambu, no kurwanya ibyuka byangiza ikirere. Umukuru w'igihugu cya Amerika yagarutse no ku bindi bibazo by'ingutu nk'icy'intwaro abaturage batunze zihora zikora ibara. Muhora mubyumva nshuti z'ijwi rya Amerika, tubagezaho amakuru ukuntu ahangaha barashe, ukuntu ahangaha barashe bakica abantu benshi. Perezida Biden no yasabye inteko ishinga amategeko kwemeza guca intwaro nini zirasa amasasu menshi, biriya bita arme d'assaut mu Gifaransa. Yayisabye kandi kwita ku bibazo by'abimukira. Ati niba mwanze umushinga w'itegeko ryanjye rivugurura amategeko abigenga, nimupfe byibura guha ibikoresho bihagije abashinzwe kurinda imipaka yacu. Yagarutse no ku kibazo cy'uburenganzira bwo gukuramo inda ku bagore nyine baba bafite ingorane. N'urugero arashimangira n'ingufu. Ati inteko ishinga amategeko niramuka ishyizeho itegeko ribibuza, nzariburizamo nkoresheje ububasha bita veto. Ariko yabwiye abanyamerika ko igihugu cyabo gihagaze neza. Ku birebana n'ububanyi n'amahanga, Perezida Biden yasobanuye ko Amerika itazatezuka na gato gutera inkunga Ukraine mu ntambara yagabweho n'Uburusiya. Ati ni ngombwa kuko ari n'uburyo bwo gukumira abo ari bo bose bashobora gushaka guhungabanya umutekano wacu n'ubukungu bwacu. Yagarutse no ku Bushinwa. Ati nk'uko twabyerekanye mu cyumweru gishize, Ubushinwa nibugerageza guhungabanya ubusugire bwacu, tuzabwivuna kugira ngo turengere igihugu cyacu. Muribuka yuko Amerika yahanuye ikibaro ivuga yuko cyari cyaje kuyineka giturutse mu Bushinwa.
nk'uko bigenda buri gihe ishyaka ritari ku butegetsi risubiza ijambo ry'umukuru w'igihugu. Bityo mu ijambo ryabo abarepublikani batumye umutegarugori Sarah Huckabee Sanders, guverineri wa leta ya Arkansas iri mu majyepfo y'igihugu, noneho mu ijambo ryo kumusubiza ati Perezida Biden yarananiwe mu birebana n'ibibazo by'intwaro ziri imbere mu gihugu ndetse n'ibirebana n'ububanyi n'amahanga n'ubukungu. Uriya ni mu magambo makeya cyane n'ibyo ngibyo yavuze ejo mu ijambo rye. Urakoze Thomas Kamirindi. Ahandi naho leta ya Uganda yatangaje ko izofunga mu mpera z'uyu mwaka ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka ka muntu. Ibindi kuri iyi nkuru Thomas. Mu ibaruwa yandikiye ibiro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu by'i Kampala, Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Uganda ivuga ko inzego z'uburenganzira bwa muntu bwite za Uganda zimaze kugira ingufu zihagije, bityo ko zishoboye kwigenzurira ubwazo ibibazo birebana n'uburenganzira bwa muntu, kuburengera no kubuteza imbere. Iti niyo mpamvu tutazavugurura amasezerano n'ibiro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu, amasezerano azarangirana n'uyu mwaka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryashyize ibiro muri Uganda mu 2005. Byari bishinzwe bwa mbere kureba amajyaruguru y'igihugu hari hakiri intambara. Mu 2009 manda yabyo yaragutse, noneho bitangira kureba igihugu cyose n'ibibazo byose birebana n'uburenganzira bwa muntu. Bifite amashami makuru 3 mu murwa mukuru Kampala no mu mijyi ya Moroto na Gulu. Handi naho Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagize urugendo mu Bwongereza kubonana n'abategetsi baho. Ni urugendo rwa kabiri agiriye hanze y'igihugu kuva Uburusiya butanguye intambara kuri Ukraine haheze hafi umwaka. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri inkuru. Geoffrey. Mu byo ateganya gukora harimo kugeza ijambo ku bagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza no kubonana n'ingabo za Ukraine zitoreza muri icyo gihugu. Mu bwami bw'Ubwongereza bemeje ko Zelensky ari bubonane n'umwami Karoli ku ngoro ya Buckingham Londres mu murwa mukuru. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak nawe yatangaje ko igihugu cye kizatoza ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere gukoresha indege z'intambara zigezweho zikoreshwa n'umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati y'Uburayi na Amerika ya ruguru. Yemeje kandi ko Ubwongereza buzihutisha inkunga ya gisirikare bwemereye Ukraine. Ubwongereza bumaze igihe butoza abasirikare ba Ukraine gukoresha ibimodoka bya burende bikorerwa muri icyo gihugu byo mu bwoko bwa Challenger 2 mu rwego rwo kwikiriza impuru za Ukraine yavuze ko ikeneye intwaro ziremereye zo guhangana n'Uburusiya. Ubudage, Denmark n'Ubuholandi kuri uyu wa gatatu byatangaje ko bizohereza za burende zigera ku 100 zo mu bwoko bwa Leopard 1. Izi zakozwe hagati y'umwaka w'1960 n'1980. Nizimara gutegurirwa intambara zizagezwa muri Ukraine muki uyu mwaka. Abaminisitiri w'ingabo muri ibyo bihugu bavuze ko izi modoka zafasha Ukraine mu rugamba rwo gusubirana ubutaka bwayo bwavogerewe. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Yaramwe muri yo barakoze mugenzi wacu yari Geoffrey Mutagoma na Thomas Kamirindi. Bariko mubandanya kumviriza radiyo Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Abanyagihugu 5 bapfuye, abandi 7 barakomereka, bose barashwe n'amasasu mu gushamirana hagati y'ingabo z'ishiramwe ya ONU zishinzwe kugarukana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani bakomera yadukurikiranye iyi nkuru. Ibi byabereye muri lokalite ya Kibati iri muri groupe ma Munigi mu teritwari ya Nyiragongo, ni mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni ku muhanda mugari uva Goma werekera Rucuru na Beni mu majyaruguru ya Goma. Tukiyagera mu masaha ya mu gitondo yo kuri wa gatatu, twasanze ari mu nkengero z'inkambi ya Kanyarucinya yakiriye impunzi zaturutse muri teritwari ya Rucuru. Iyi nkambi irimo n'ishuri ry'ibanze rya Kanyarucinya, ubu ritagikora neza kubera rizungurutswe n'impunzi nyinshi. Aha kandi hari bariyeri isanzwe yishyurizwaho imicoro ku bacuruzi bava Beni, Lubero, Butembo na Rucuru bazana ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Goma. Hari n'amaduka manini ndetse n'amata azwi nka kioske. Niho twasanze abaturage barimo gusahura imodoka za MONUSCO zatwitswe mu ijoro, impamvu yo kutumvikana kw'impande zombi.
urwo rusaku mwumva n'urw'inyundo ndetse n'ibindi byuma abaturage barimo kwifashisha mu gusandaguza izi modoka za MONUSCO zatwitswe ubwo zavaga muri teritwari ya Rucuru. Mahombi Jean Baptiste ni umwe mu baturage twasanze kuri izo bariyeri, afite ibyuma bitandukanye, nibo batunyuriyemo ibyo yabonye ejo. Abo Monike bashanze batezemo bafunze ibarabara, nabo baje bari kurasagura babwira ngo zino modoka zibona uko zahita. Bari baturutse no ruguru mwa bino bimodoka mbengo bari byo bafungiye. Zasa bababwiye ngo nibafungure barebe ibyo bafungiyemo, ngabatara babandi baranga. Banze rero nabashira ibibuye mu mabarabara. Ubwo rero Monike nabo mukuje batangira kurasa bica abantu bane. Bagiye barazitwika wende kubona umutekano kuko niwe ari kwingiza abarebere munani. Adolphe Shukuru ni umuyobozi wa Societe Civile muri groupe ya Munigi, nawe waje kwifatanya n'ababuze ababo. Yasobanuye ko muri uko gushyamirana hagati y'impande zombi hapfuye abantu 5, undi akaba apfuye mu kanya ubwo yari ari ku kigo nderabuzima cya Bukumu kiri hamwe n'ibiro bya teritwari ya Nyiragongo. Aha ni mu birometero 2 n'umujyi wa Goma. Kwa sasa kugeza ubu abantu 6 nibo bamaze gupfa, abandi 7 bakomeretse, aba bose barashwe. Ibi byateye ikibazo gikomeye cyane ku baturage ba hano muri Nyiragongo. Niyo mpamvu dusaba ko ibintu byajya mu mucyo kuko abantu bapfuye ni benshi. Aba baturage twasanze ku Munigi bavuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ntacyo zikora ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo. Wana MONUSCO ndakitumariye yaje kurya amafaranga ga Kongo gusa ntakindi kimaze, yerekeye umutekano n'umutekano ndakimaze. Igende bibona abakenya bagende daco bamaze. Juko ndikore no MONUSCO ufite indambara nyinshi hano mu Nord Kivu, ngo Monike ngiraje ngije kuduha amahoro, turarinde amahoro garabuze, imbunzi ngaho ziguye ku gasi, nta nubwo buno zifite ibyo kurya zirenda gupfa, abantu bari gupfa ngikuru basi igenda ndaci tumariye hano niyo kuza kudutesa gusa, ndabindi ni politike yo kutwinjiriza abarebere mu mujyi no gufatisha ndabi ababyeyi bakingure baranga zizo zari zihetse ibintu ndo zari zihetse abarebere bagomba kugenda mu izo zore banarimo zabo zo banagendagamo. Baraka Ruhimbaza ni umwe mu bakuriye urubyiruko rwo muri teritwari ya Nyiragongo. Natangiye mubaza uko abona ikibazo cya MONUSCO. Ikibazo cya MONUSCO kimaze kuba ikibazo kirekire ndengakamere kuko abaturage bamaze gukora imyigaragambyo iminsi myinshi cyane, aho bigereye uyu munsi guverinoma yacu nizi amasezerano asezeranye na MONUSCO, kandi guverinoma ishyirwaho n'abaturage banze MONUSCO. Guverinoma cyari igihe cyacu cyo kuvuga ati rero uyu munsi MONUSCO n'ibinane bakazitayizanye gasubire yaturutse, kuko uyu masezerano basezeranye na MONUSCO ni guverinoma yaza, abaturage na magingwa ntibamenya amasezerano basinye na MONUSCO. Bisaba rero mu guverinoma yacu aba ariyo yamuwa ifate umwanzuro wo kuvuga ati guverinoma MONUSCO bayasubira yaturutse. Uyu muturage wundi nawe yarimo gufatanya na bagenzi be gusaka ibishirizwa by'izi modoka za MONUSCO zatwitswe. Ntabwo twishimiye MONUSCO kuko kuva bagera hano iwacu ibintu byarushijeho kuzamba. Leta yacu nitwumve kuko turimo kwirwanaho kugira ngo tubone amahoro. Ariko Adolphe Shukuru uyoboye Societe Civile muri groupe Munigi we abona ko umuti wo kugarura umutekano atari ugushyira imbere urugomo cyangwa kwimakaza ibikorwa byo kwihanira. Ingabo za MONUSCO zifitanye amasezerano na leta yacu. Ubwo rero twebwe nk'abaturage nta mpamvu n'imwe yatuma dutera MONUSCO, ahubwo ndabona ko umunsi wari ugeze ngo twebwe abaturage dutemberera abayobozi bacu tubabaze mu by'ukuri ikibazo cya MONUSCO kimeze gite. Ariko kuri uyu mwanya turasaba abaturage kudakora ibintu nk'ibi ko bigaragaza ko nabo batazi ibyo barimo. Igihugu cyacu nicyo gifitanye amasezerano na MONUSCO. Kugeza igihe twaviriye kuri inkambi ya Kanyarucinya duteguriye inkuru, nta nzego z'umutekano zari zabashije kugera aho abaturage 5 bapfiriye, ari naho imodoka za MONUSCO zatwikiwe. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, ubuyobozi bwa MONUSCO bwihanganishije imiryango y'abaguye mu bushyamirane bwaraye bubereye muri lokalite ya Kibati. Madamu Bintu Keita uhagarikiye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagariye abaturage ba teritwari ya Nyiragongo no mu ntara ya Kivu ya ruguru gufasha MONUSCO igakora akazi kayo ko kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
amakuru ya radiyo ijwi ry'amerika arabandanya. mu ijoro ry'ejo ku munsi wa kabiri, perezida wa leta zunze ubumwe za amerika Joe Biden yarashikirije ijambo abanyamerika na kongere y'amerika ku migambi yashoboye kurangura mu kiringo c'imyaka ibiri amaze ku butegetsi. mu ijambo ryo kwishura, abarepublikani bashikirije bariyamirije bimwe mu vyo yashikirije. reka twumve mugenzi wacu Frederic Nkundikije abiganire ko na Professeur Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya leta ya Chicago. urakoze Oriane, ndagushimiye nawe Professor Athanase Gahungu kuba ufise akanya kugira ngo tuganire ku vyerekeye ijambo perezida yashikirije abanyagihugu, abanyamerika hamwe na kongere ejo mu majambo make cane gose. Professor Athanase Gahungu, ibintu nyamukuru mwebwe mwasigaranye n'ibihe? Yavuze ibitari bike vyerekeye ubuzi miliyoni 12 ubuzi bushasha yashoboye kuzana muri Amerika, ikaravuga n'ukuntu yarwanije ikiza ca COVID-19. mwebwe ku bwanyu ibintu bikomakomeye yashikirije nk'ibihe muri iryo jambo? Mushinga ntaye Frederic, urakoze cyane kumbaza. Ijambo yashikirije yaravuze cyane ibintu kuva ciyamamaza perezida Biden, ibyo yaraba cyane yaravuze bijya byo gusanura ibintu byononekaye, ibyo bita infrastructure, ibyo ni gusanura ibiraro, gusanura amabarabara, gusanura ibyo bintu byose, kuko uko bizi muri kino gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ibintu byinshi byubatswe igihe bikurikira ingwano ya kabiri y'isi. urumva ivyo biratanguye gusaza. hama ikindi ca kabiri cewe canyoheye cane Frederico ni cerekeye ivy'indero, mugabo vyerekeye abantu baciye mu mayuniversite bakaba bafise amadeni. kugomba kubakura kw'ayo madeni bizotuma noneho babaho neza, bashobora kugira ubuzima bukwiye. hanyuma ica gatatu naco nica ubutunzi, yarakivuze rwose kandi aragisigura. uravye yuko abantu bahora ari abashomeri, uravye ubuzi bwiyunguye bwongewe ku bwahoraho, yaramaze kurusha abantu abaperezida bose bahora batwara kino gihugu, kandi amaze imyaka 2 yonyene. Yarashoboye no gutera akamo gasaba ko abatunzi ari bo bakwiye kuba batanga amatagisi menshi cyane gose. ako kamo ku bwanyu abandi bazokakira gute cyane nk'abarepublika? ako kamo urazi ko kuva citoza aciyamamaza, ariko yavuga yuko agomba abo bantu b'ababiliyoneri batunze birengeye bitumvikana, agomba ko bahora batanga amakori. ariko umushinga ntaye Frederico, nk'uko ubizi muri kino gihugu biragoye, kandi urazi neza na guverineri Huckabee Sanders wo muri Arkansas ariko aramwishura ko yarabivuze yemwe abigaya rwose ati ibyo ntibishoboka. noneho jewe nibaza yuko abarepublika aho bakoraniye hose bashinze rimwe bati uyu muntu Biden ngo tumubuze gutwara kuko icyo ntigishoboka. mwihweje ijambo ryashikirijwe na uramatari wa Arkansas Sarah Huckabee Sanders nyene ryo kwiyamiriza imwe mu migambi yashikirije, eka murabona ko mu myaka 2 perezida Biden asigaje imbere yuko arangiza ikiringo ca mbere, muribaza ko iyo migambi izomworohera kurangura? imigambi ntizomworohera kurangura, kuko urazi yuko ariko aratwara mugabo abadepite benshi n'abarepublicain. muri sena abafise bariho, mugabo imigambi nk'uko twariko turabira ejo mushinga ntaye Frederico, uravye ukuntu baguma bamukomera induru ariko aravuga abarepublicain, uzotubona yuko bizogorana. mugabo yesi nagomba gusubira inyuma, ivyo yavuze nk'ivyo ubuzi, ivyo vya infrastructure, ivyo vyo gutuma abantu bamererwa neza, ivyo vy'ivyuka mu kirere, ivyo biriho, yarabishitseko, ntawe ushobora kubimubuza kandi kumutwara. ndagushimiye cyane rwose Professor Athanase Gahungu ku kanya mwatoye kugira mu gane ni radio ijwi ry'Amerika. mwakoze. urakoze cyane. turagushimiye nawe Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro. naho ni bungabunga ubuzima, ikiganiro c'amagara y'abantu. ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Eugenia Mukankusi. uko umutima utera uba wohereza amaraso mu bice byose by'umubiri, ukanatanga umwuka mwiza wa ogisijeni.
ihagarara ry'umutima ritunguranye ni uburwayi busaba ubuvuzi bwihutirwa. Bitandukanye n'indwara y'umutima, inzobere zivuga ko uguhagarara k'umutima gutunguranye kubaho iyo umutima udakora neza ugahita uhagarara gutera. Ni mu gihe indwara y'umutima yo iba mu gihe amaraso atemba ajya mu mutima atakibasha kuhagera. Nk'uko bitangazwa n'umuryango udaharanira inyungu American Heart Association, hafi 90% by'abantu bahuye no guhagarara k'umutima bari hanze yo kwa muganga uburwayi burabahitana. Ubutabazi bwo gushitura umutima no kongerera umwuka uwagize iki kibazo bizwi nka CPR bwongerera amahirwe yo kurokoka uguhagarara k'umutima gutunguranye. Ubushakashatsi bwerekana ko ikigero cyo kurokoka batageze kwa muganga ku barwayi bahuye no guhagarara k'umutima bakorewe ubutabazi bwa CPR cyagiye kiyongera kuva mu myaka 40 ishize. Ikigereranyo cyo kurokoka nyuma yo guhabwa ubuvuzi bwihutirwa kiri hejuru ku barwayi bakorewe CPR kandi baba mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Umukobwa wa Elvis Presley, Lisa Marie Presley, wari ufite imyaka 54 y'amavuko, yapfuye nyuma yo kugira ikibazo cyo guhagarara k'umutima. Ku bundi buvuzi bwagenze neza, ariko umukinnyi w'umunyamerika Damar Hamlin yagiye mu bitaro, ubu ariwe mu rugo nyuma y'icyumweru afashwe n'indwara yo guhagarara k'umutima. Inkuru irambuye. Mu ntangiriro z'uku kwezi, umukinnyi w'umunyamerika Damar Hamlin yasakiranye na T. Higgins, umukinnyi mugenzi we bakina. Nyuma y'amasegonda make, uyu mukinnyi wa Buffalo Bill yari aryamye atanyeganyega, akikijwe n'abaganga ndetse n'abakinnyi bagenzi be bumiwe. Uyu mukinnyi w'imyaka 24 yafashwe no guhagarara k'umutima, akorerwa ubutabazi bw'ibanze mbere yo kujyanwa mu bitaro mu modoka itwara indembe. Bwana Hamlin yafashwe no kugagara k'umutima ubwo yari mu kibuga, kandi byahise bibonwa n'itsinda ry'abaganga b'ikipe ya Buffalo Bills. Ibyafashije ko bahita bamukorera ubutabazi aho ku kibuga. Bahise bamushitura, byasabye ubutabazi bw'ibanze bwa CPR no gufasha ko umutima wongera gutera, kugera ubwo bamuzana ku bitaro bya kaminuza bya Cincinnati. Uguhagarara k'umutima kuba igihe umutima uvuye mu njyana utereraho ugahita uhagarara gutera, nk'uko bitangazwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuzima. Ikibazo cyo guhagarara gutunguranye k'umutima kigenda kiyongera bijyanye n'imyaka, ndetse abantu bakuze baba bari mu byago byinshi byo guhitanwa n'uku guhagarara gutunguranye k'umutima. Abakinnyi bakiri bato bashobora kurwara indwara y'ihungabana riturutse mu gatuza ribyara ugutera nabi k'umutima, ndetse kenshi bikaba byanaganisha ku rupfu rutunguranye. Hamlin yarokotse iyi ndwara ndetse yasezerewe mu bitaro, mu gihe abaganga bakomeza gushakisha impamvu y'uku guhagarara k'umutima. Agaragara nk'aho ameze neza, kandi nta mpamvu yo kwizera ko atazakomeza inzira yagana ku gukira. Abashakashatsi bavuga ko uguhagarara gutunguranye k'umutima kukiri impamvu izi imbere mu guteza impfu hirya no hino ku isi, kandi kwihariye 20% by'imfu mu burengerazuba bw'isi. Abaturage bo mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buri hagati nibo bugarijwe n'umutwaro munini w'ibyago bishobora gutera indwara z'umutima nk'umubyibuho ukabije n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Inzobere zivuga ko ubuvuzi bukozwe mu minota mike ya mbere ikurikira uguhagarara k'umutima, nko gukorerwa ubutabazi bw'ibanze bushitura umutima, ari ingenzi cyane kandi bushobora kurokora ubuzima bw'umuntu. Ni iki cyatera umuntu wasaga nkaho ari muzima gufatwa no guhagarara k'umutima? Ese uguhagarara k'umutima gutandukanira he no gufatwa n'umutima? Turi kumwe na muganga Ankit Shah, ni inzobere mu buvuzi bwa siporo yibanda ku ndwara z'umutima, akorera mu muryango MedStar Health. Aradusobanurira ibindi byinshi kuri iyi ngingo. So as a review, the heart functions as a pump, right? And so the pump, the function of it is to send blood, which is oxygen and nutrient rich. Nk'incamake rero, umutima ukora nk'ipompo. Iyo pompo umumaro wayo ni ukohereza amaraso arimo umwuka usukuye wa oxygene hamwe n'izindi ntungamubiri mu bindi bice by'umubiri, kugera no ku bwonko, mu mpyiko no mu mikaya. Rero guhagarara k'umutima ni igihe umutima uhagaritse umurimo wawo bitunguranye. Ubusanzwe ibyo biterwa no gutera k'umutima ku njyana mbi, ibyo bita ventricular fibrillation, aho umutima uba usa n'utitira ku muvuduko uri hejuru.
ubusanzwe umutima utera ku njyana igendera hamwe aho wikanya mu buryo buboneye ubwo aba ari bwo uba wohereza amaraso mu bindi bice bisigaye by'umubiri. Iyo umutima urimo gutitira muri bwa buryo imikorere yawo isanzwe iratakara, hanyuma ingingo z'umubiri ntizigerweho n'umwuka mwiza wa ogisijene n'intungamubiri zikeneye, kandi mu gihe utagize icyo ukora mu minota mike ibyo bishobora guteza urupfu. Rero mu bijyanye no gukumira uguhagarara k'umutima hari ibintu bike umuntu yakora. Nabishyira mu byiciro bibiri, kimwe ku bantu basanzwe bafite uburwayi bw'umutima buzwi, ikindi ku bantu badafite indwara n'imwe y'umutima. Niba uri muri iki cyiciro cya nyuma cy'umuntu udafite uburwayi bw'umutima, ni byiza kugerageza kubaho mu buzima buzira umuze, ukirinda kunywa itabi, ukirinda ibiyobyabwenge kandi ukajya wisuzumisha mu buryo buhoraho. Rero niba ufite nk'uburwayi bw'umuvuduko ukabije w'amaraso, ufite ibinure bya cholesterol byinshi mu mubiri cyangwa ubana n'indwara y'igisukari ya diyabete bizwi, ugomba kugerageza gukora imyitozo ngororamubiri iminota 150 mu cyumweru. Ibyo bishobora kuba gukora siporo yo kugenda n'amaguru. Kandi mu gihe uri ahari abantu benshi, wasaba umuntu akagushakira ubufasha bwa hafi. Niba kandi uzi gutanga ubutabazi bw'ibanze bwo gukangura umutima ukoresheje akuma kabugenewe gakoreshwa inyuma ku mubiri, wabikora. Akenshi ahahurira abantu benshi wakabona cyangwa ukaba wanahamagara umukozi uri hafi akakagushakira. Ariko kandi mu gihe hari umuntu wa kabiri wagiye gushaka ka gakoresho, wowe wa mbere wajya kuri wa muntu waguye ugatangira kumukorera ubutabazi bwa CPR n'intoki. Niba uzi uko babikora, ibyo ni ugukanda ku gatuza nk'inshuro 120 mu munota. Minisiteri y'Ubuzima ya Afurika y'Epfo ivuga ko itabona ko ubu bikenewe gushyira mu bikorwa izindi ngamba nshya zo guhangana na COVID-19 muri icyo gihugu cyangwa ku bagenzi bava ahandi, nubwo ubwandu bwa virusi nshya ya Omicron yo mu bwoko bwa XBB.1.5 burimo kwiyongera muri icyo gihugu no mu bindi bice by'isi. Afurika y'Epfo yagaragayemo umurwayi wa mbere w'iyo virusi nshya yihinduranije, kandi inzobere mu buvuzi rusange zivuga ko hari bimwe mu biranga iyo virusi bituma ikwirakwira cyane kurusha izabanje. Ubwandu bwinshi bwa virusi yihinduranije ya XBB.1.5 ubu buturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza no muri Denmark. Umugabane wa Afurika umaze kugira abarwayi ba COVID-19 bagera kuri miliyoni 12, kandi 95% muri bo barayikize, nk'uko bitangazwa n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo. Hagati aho, Ubushinwa bwatangaje ubwiyongere buri hejuru bw'imfu zitewe n'icyorezo cya COVID-19. Komisiyo y'igihugu ishinzwe ubuzima, ari narwo rwego rukuru rw'ubuzima, ivuga ko abantu bagera hafi ku 60,000 bamaze kugwa mu bitaro bitandukanye bazize impfu zifitanye isano na COVID kuva mu kwa 12 k'umwaka ushize wa 2022. Iki gihugu cyari cyaravanyeho mu buryo butunguranye politiki yacyo igamije kurandura burundu ubwandu bwa COVID mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Raporo nshya ya ONU ivuga ko abana bagera muri miliyoni 5 bapfuye mbere y'uko bageza ku myaka 5 y'amavuko, ndetse n'abandi bana bagera kuri miliyoni 2.1 barimo ingimbi n'abangavu n'urubyiruko batakaje ubuzima mu mwaka 2021. Iyo raporo igaragaza ko amahirwe angana yo kubona ubuvuzi bwiza ku bagore, impinja, abana, ingimbi n'abangavu yashoboraga gukumira izi mfu, kandi ko ahantu umwana avukiye ubwaho hagena icyizere cye cyo kurama. Abana n'urubyiruko bapfuye ari benshi nabo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no muri Aziya yo hagati n'iyepfo kurusha mu bindi bice by'isi. Mu gihe impuzandengo y'imfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 ku rwego rw'isi yari impfu 38 ku bana 1,000 bavutse muri 2021 muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, iyo mpuzandengo iri ku mfu 74 ku bana 1,000 bavutse. Indwara z'ubuhumekero, impiswi, iseru, imirire mibi, malaria n'uburyo abana bavutsemo biza ku isonga mu mpamvu ziteza izi mfu z'impinja n'abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko. Arakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi kuri icyo kiganiro. Aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye na Nadia Taha yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze mwese.